We oppose border fencing. We oppose border fencing. We oppose border fencing. We oppose border fencing. We against new border system. We against new border system. We against new border system. We support YDC. We support YDC. All land, all rights, all land, all rights. We support YDC. 하한 사진은 이상물롱 양칭 물롱방 증는 링롱 술림 아춘기는 티는 지관에서는 로크 서브스는 쓰레 이사 원네스 감발야라고 이사 나갈롱 이사시 미드로 이사시 특클라가 그래서 알라기야 좋아했었는 알라라는 멋진 미키리 알라부순 격는 이사 리비를 오는 것들 타기대 아기나돌라 느사 알라라는 특기다니 hit도 시도 지지시 느사는 해호 하나도 알아봐야 하긴라도 소지죠 하리 그냥 인포메이션 미하시죠 하긴 증나 당기 너들쇼 자가 이사요 프레시던트 리츠레 하주하할 public rally in protest against India-Myanmar border fencing organized by Yimkyung Tribal Council YTC date 12 April 2025 time 9 AM venue Pungo Town Dehajula Hana aku shirwale president be isalala live manya setelah kasibba program jo hanang asam laba hachingaba jagisi isayo media friends boshar wala nasa shene nina koima timawor chingna limshara la she haching participate subsede jagisi isa wajisi long cover shinji besede archi nasa jilmang she chide makshaji cho hachingaba jagisi administration the show abilong shimor officer wo gadakalana arbo sala la she jagisi hanang da chi office mala da sala she isa wajisi program la chi hodana nasa office sing arwale isayo memorandum accept saji che jushi makshe da tacho isayo program chini hanal haran sawa hachingaba isayo finance secretary Mr. Emingyu abi hodana tampana wale haju isayo program aran sawa na chabule diya se ni chote si pirabole aman permit lagi ne ki malik loko ahi kena aluha manuprang permit tikene pirabole tipo gole itu icha se na dai aluha manupra tumi ke permit tipo gole tumi laga desi tumi laga mati khedi di pirabole aluha manu ekfumra hai kena tumi ke permit tikene hi chabole tipo gole itu khushi babule nai bombi khushi na babuna edu na habudai edu arni yade achi imchung nagahin public right di luar tu itu boundary fencing tu nalaki itu lakapu naparibo koi kena aro itia thaga tu hole artificial boundary pillar hobo kile malik logo cancer kwane mati malik logo di consultation koride lagashe kole tade ekta right ase holebe amahi malik logo nahaudi kene lagai kene thaga kadi achi naga manu phak na kuribo naga manu laga mati phak na kuribo amahi naga manu unity break na kuribo hodai kadi naga manu ekta family hisabti ekta mati ti thagibo goi kene itu jani ti ase edu wadi lastly amahi itu nagas pra government of India logo Minister of Home Affairs logo de edu boundary pillar construction do ke api namari bote koina government of India logo di itu kotha pohchite ase chao hai